Tomlolongo mande wati. Yawa, wati wajon. Awa biro chon wajon yawa. Chakra ki, al password mane. Jotel wagi. Konywa uru. Wagombo lumande wadogu miechwa. Mano kende kwayo wa yawa. Oi, ane jechu mare msema tiyo Edwin. Jogi nigi ywak, gima jogo sewacho giwacho gima diera. Dhano no obiro kasa paga chiel kugwen. To nyaka sani ji pok ochako kura, ok wang'e gima dhi mbele. Password maiwacho password chakre okinya ka sani. Wada ng'eni to obiro sadi. Kura dhi kuonde moko to wan kae pok ochako kura. Awakwayo jo ODM. Waberu jok moko masinsia, ok wada ketho ne Raila Odinga kura. Awadwani wachakuru from the grassroots kaka wachako ni to kura dhi maber. Koro wakwani mawa madala kaegi obed maber. Anakwayo ni jothurwa coordinators magwa ma ODM ma South Sakwa. Nyiuru kaka dang kura dhi mbele. Buro police station kae onge kura madhi mbele. Kora wakwani mondo kura mondo udwar kaka dang password bika mondo jogo kura. Eruka mano mane kwa mano. Sabina Angalia. Ninatoka eneo la Kim. Hapa ni Budlo polling station. Tulikuwa tunastahili tuje hapa asubuhi na tumefika asubuhi vile walitangaza. Lakini tumekaa mpaka sasa inaelekea saa 6. Hatujui ni nini inaendelea. Na tunaomba kama mlijua hapa itakuwa polling station, tafadhali mtusaidie kwa sababu wamama wanalalamika, wamewacha kazi nyumbani, wamewacha watoto. Tafadhali kwa hisani muone vile mtatusaidia kwa sababu tumechoka na kukaa hapa bila kujua ni nini inaendelea. Asanteni.